Ito singa to kuno talita na baro nga radio Fijuan na station galmuto. Ako na poro ko na talita. Mandaw talita kini na baro radio Fijuan. Kitongo isu untuk talita na baro na radio Fijuan station galmuto. Keto talita na radio Fijuan. Na radio Fijuan endo talita kitalanga sintoka. Station di Matino Pinatia na radio Fijuan kwa beyanyan. Na radio Fijuan nandumay bitin na bonga ni BNN. Ni sambula sai koyongo na vakaleleka ni nonde tukutuku. R1 bakarau en donan rau diosan vulkavana so teni biti karvenga rabitiko ena matei valu dhokobata ni matambosa ke burabura mai Iraki karatiko ngo mai Baghdad ena kena satu sedakitiko nga na dhani mbula ena uno oya. Pakarita ko kanala ratu chone kaloni wai na Land Force Commander ni matei valu ni biti nisa wakantike batiko na matambosa ke burabura na itu bakinimbula mai Iraki kasa tekbu me bangalala taki ira na nonai wakalesilesi. Kayo kanala kalau ni wai nirna tiko yani ebida na sote ni biti kasa kilai nirna bakai tiko na sotia mai Erbil. Tukuna kanala kalau ni wai na tiko ya babala ada tiko ena woliku ke Baghdad saba kabuna me bakatau kina na leoni matambosa ke burabura ena nonra bangalala taki na nona wakalesilesi. Saba karotaka tu na matinitu value taki en dona itubutuba bakai labo nerbuke kina o ira erbia tarvale ke ira erboli vale ana matai ningona akade baka ena itubutuba bakai labo ni November ena bak saoti na Prime Minister Borenge Mbani Marama na itubutuba ya nebuke ira era kerindinau erboli vale kina mai nambange erotani tini na $1 million sambiu bakatiki mai na matinitu membaleta na beibuke ongo. Ena soli na beibuke ongo be ira na beu tini sa leoni bonua yando dua ka lele mai na $5.5 na $1 na kenrei sau ena dua na yambaki. Sana dola tiko ni mataka na mbose lebu na Pacific Islands Development Forum kabulangi do kaiki na presidente ni matinitu mai Indonesia o Susilo Bambang Yudhoyono. Ni mataka erna soto o ira na liu ni be matinitu karena mai tiko ena bosyongko karena bakai dori mai nandi. Kini gitu, erto wasang ni kadi baka bakalebu na timi chambeni ena sota ni soka ni Fiji Fact ena baki saoti na norto baka bakarau kina sota ena baki ongo. A chambeni ni sota ongo na tim ni nandi ena norto baka bakarau ena baki ongo eme bakalengai ena nona sang ni bangitori endo na norto inui o Rusia te matarerenga ena buku ni mabuo. Rona sang talengani gito veinandi o Munit Krishna ke Malakai Rakula. Ena tegwe na sota ongo mai no sorry ena bakarumbuka ongo. Sama ida we keri na vakaleleka ni nonde tukutuku ni temo demanda. Ito singa to kuno talita na baro nga radio Fijuan na station galmuto. Ako na poro ko na talita. Mandaw talita kini na baro radio Fijuan. Kitongo isu untuk talita na baro na radio Fijuan station galmuto. Keto talita na radio Fijuan. Na radio Fijuan endo talita kitalanga sintoka. Station di Matino Pinatia na radio Fijuan kwa beyanyan. Na radio Fijuan nandumay bitin na bonga ni BNN.